Prije nove jesenje filmske sezone ne smijemo zaboraviti ni august, koji nam uvijek ponudi zanimljive naslove. Hajde da vidimo šta to možemo novo gledati u 8. mjesecu 2025. godine. 7. augusta stižu nam dva filma. Prvi je Freakier Friday, odnosno Šašavi petak. Nastavak je to komedije iz 2003. sa Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan u glavnim ulogama. Radnja se odvija godinama kasnije. Anna sada je i sama majka s vlastitom kćeri i pokćerkom, a premisa zamjene tijela proširena je na više generacija. Drugi film je Weapons, odnosno Trenutak nestajanja. Horor čija radnja prati nestanak djece iz jednog razreda. Oni su se u 2:17 ujutro probudili, ustali iz kreveta, sišli niz stepenice, otvorili ulazna vrata i nisu se vratili. Lokalna zajednica traga za njima. 14. augusta stiže Materialists, romantična komedija sa radnjom smještenom u New York, sa pričom o ljubavnom trokutu između profesionalne posrednice za upoznavanje, njenog imućnog novog klijenta i siromašnog bivšeg dečka. Istog dana stiže, kako kažu, najbolji horor godine. Together prati Tim i Millie, koji se nakon godina veze nađu na životnoj prekretnici kad odluče odseliti na selo, napuštajući sve što im je dosad bilo poznato. Napetost raste i počinje noćna mora u obliku susreta sa misterioznom, neprirodnom silom koja im prijeti uništiti živote. Još jedan film, ovog puta akciona komedija, izlazi 14.8. Nobody 2. Nastavak je to hita iz 2021. Opet gledamo Boba Odenkirka u ulozi Hača, na izgled običnog oca iz predgrađa koji je zapravo umirovljeni ubica. 21. augusta stiže nam Dracula, ovog puta pod nazivom Dracula A Love Tale, odnosno Dracula vječna ljubav. Gotička je to romansa i horor koji potpisuje Luc Besson. Film se bavi porijeklom mita o Drakuli, prikazujući ga kao princa Vlada koji nakon smrti voljene supruge proklinje Boga i osuđuje se na besmrtnost. 28. augusta u kina stiže The Roses, film opisan kao remaginacija kultne crne komedije iz 89. o bračnom paru čiji razvod eskalira u doslovni rat. Njihov se na izgled savršeni život raspada kada njegova karijera propadne, a njena procvjeta. Istog dana stiže nam i Toxic Avenger, odnosno Toksični osvetnik. Radi se o remake-u kultnog splatter filma The Toxic Avenger iz 80-ih. Radnja prati posrnulog domara koji slučajno biva izložen razornoj toksičnoj nesreći. Njegovo tijelo se preobražava u neustrašivog radioaktivnog junaka Toksija. Vjerujemo da ćete pronaći nešto za sebe i skratiti vrijeme čekanja onih velikih hitova najavljenih za jesen 2025. ali o tome u drugom videu.